Guys, kuyafuneka ukuthi silikhulumeni iqiniso, especially about our funeral service providers. Sorry. Specifically, icebo lethu. Icebo lethu, they go all out uma benza umnqwabo for abantu aba high class, celebrities, nabantu abaphakeme nje. Lapho vele they go all out, benza sure. Okubuhlungu ngathi ke is that thina manje we pay ama premiums aphakeme ecebo lethu, and then bese si expect ukuthi icebo lethu will deliver lezi zinto esizibona zenzeka kwabantu abaphezulu. Story time, guys. So usisi wami ne uyashona, right? And then la endlini sibhadala i-platinum package ecebo lethu. Ngizoyikhathi be very short le video. Funa nje abantu babe aware ngecebo lethu, ngezinto ezenziwa icebo lethu ebantwini. So umntana meshona ekhaya, obviously senza ama arrangements, sihamba secebo lethu siyoclaim. During i-claim ngifaka i-request specific ngebhokisi lomntwana, ngebhokisi laka sisi wami. Ngiyacela ngibanikeza i-description eyebhokisi, bayangitshela ukuthi no, le bhokisi olifunayo because i-specific color uzodinga top up nge-1000. The lady even advises me ukuthi thatha from imali yebhasi because ebhasini bakunikeza 2000 ukuthi wena uhambe usiqashela ibhasi. The lady says to me, thatha i-1000 utop up ibhokisi, and then thina sizokunikeza i-cash yaka 1000 le engesi transfer ngale kutop up yebhokisi. Iphelele lapho, and that was the agreement. Saturday masogeza umntwana emoshari. Sifike emoshari 3 o'clock because yibo futhi abacelile ukuthi bacela sifike emoshari ngo 3 o'clock ngoba banemingcwabo eminingi, so bazodelay. Fine, sifike emoshari ngo 3 o'clock. Basifike emoshari ama-gate akhiwe, iminyango khiwe, akukho muntu, amafoni abawabambi. Asazi manje ukuthi kumele senze njani. Bagcine bawabambile amafoni, ubhuti obamba ifoni athi usaphumile ucela simlinde 30 more minutes. Sihlale ngaphandle emoshari for a good hour before afike ubhuti azovula emoshari ukuthi sizogeza umntwana. Fine, afike ubhuti I think ngabo past 4. Sicala ugeza umntwana past 4. 5:30 sesiqedile ugeza umntwana, sesiready ukuhamba sekhaya. Akunabhokisi. Ibhokisi alifikanga. Akuna hearse ezosithatha isisendlini nomntwana. Sonke sesididekile manje ukuthi icebo lethu sekwenzakalani because umngcwabo kusasa. Okay, fast forward, i-hearse ifike. Ifika ngo-6, 6:30 I think. Ifike i-hearse 6:30, bafika nebhokisi eli-wrong. Icebo lethu asina choice, siyalwa but siyabona ukuthi lento esiyilwela la yimpe engeke size siwine because umngcwabo kusasa and already sebusuku. Sihamba nomntana ebusuku. Silithathe lelo bhokisi esinikezwa lona esingalazi ukuthi inhlobo yini, elaziwa yibo. Balethe ibhokisi lomntana, sithatha umntana simfake, sihambe sifike endlini ebusuku nomufi ngo-8 PM. Nake nayibona phi into ukuthi umzimba ungena ekhaya ebusuku 8 PM. Sifike endlini 8 PM. 8 PM sifike endlini nomufi. Fine. Icebo lethu into engenze yona wonke ama benefits abhalwe laphiyana. Angitholanga ne1. Bekumele ngithole amatafula, bekumele ngithole amabhodo, bekumele ngithole izitsha, bekumele ngithole amathende, bekumele angitholanga nix, istofu, nothing. Nix. Kunaloko icebo lethu nginikeze 2000 to cover all the expenses. 2000. Ithende lilodwa ngilifake nge-1000 lilodwa. 2000 icebo lethu imali enginikeze yona. Guys, ngilimele angazi ukuthi ngoba ababamba amafoni bayadelela abarude. Masifike emathuneni guys, imoto icebo lethu engilethele yona for i-platinum premium. Imoto ezingqolile A1 family car encane yakudala efeyila. Masifike emathuneni kunqatshiwe akukho bhodi. Khona manje mina sithole izenke sipende sobekisa ithuna lomntwana because abadeliver ngisho ibhodi yokubhala lapha.
Guys, ngicela nibe aware ngecebo lethu because lento engivelele nani nganivelela ngecebo lethu for as long as ungasumuntu ophezulu, umuntu ongadumanga, one cover necebo lethu, u-expect noma ngabe yini from labantu laba. And ama-reviews wecebo lethu dala khona siwabona, siwa-ignore. Abantu laba banabhadi, akusuke ukuthi yenzeke kubo bebanebhadi, abanabhadi. Icebo lethu idelela abantu, icebo lethu undermine abantu, icebo lethu icikela abantu phansi, ayihlonipha abantu ngisho basebunzimeni. Sisebunzimeni sithembile ukuthi ama-covers esiwabhadalayo will take care of everything. Thina siwari ngokunesipayini, but kumele sigijime sigcwale indawo sifunane nezinto ozibhadala monthly ukuthi mase usidinga zizodeliver kuwe. Guys, ngilimele, ngicela abantu abangakhona ukungisiza bangisize silungise lento le because icebo lethu yangikweleta, ingirobhile, ingiskemile, ayikho ne1 into engiyitholile ebengiyifisa engiyibhadalelayo. Icebo lethu edelivile ne1, guys, ne1 ibhokisi. Into engizothu ubhlungu kakhulu kunako konke lokhu icebo selenzile ibhokisi. Bengasilo le belifuna usisi wami asaphila, and into engiphinde ngikwazi ukuyitshintsha. Yiyo nje into engizothu ubhlungu ukudlula konke. Yo, hayi nani, story asehli kahle kimi, story sasesibhlungu, especially njengami ngamuntu lomnyama, nami ngibhilivela kule tinto tema-funeral plans, ama-funeral cover, futhi ngathi ngibhilivela kuwo. As umuntu lomnyama siphila ngokuhlupheka, asinayo imali lehlala ilinze kufa or ihlale ilinze into etifana njengaleti. So sithembele kuwo bomasingcwabisane. So uma sitodibana nema-experience lafana nalawo, bese sekuba buhlungu kakhulu, especially uma ushonelwe. Into lekumele uqabange ngayo, cabanga ngebuhlungu bakho lodibene nabo. Then on top of that sekumele udile na this kind of experience ube ubhadalile kahle. Bomasingcwabisane kumele bente kangcono because I know ukuthi akusuke sesikuphela lodibane nalenkinga. Not only kwicebo lethi but labanye bomasingcwabisane nito tinkinga lebantu labamnyama sidibana nato leti. Yo madoda asathi sithini ndzaba nje ngale. Uma uke wadibana nenkinga lefana nale, please share your story on the comment section. Usitshele ukuthi wena wadibana nani or anyone lona masingcwabisane enangakaze wadibana nenkinga lefana nale. Please share your story on the comment section. Danko.